Poštovani gledaoci, dobroveče. Za sredu 2. oktobar gledat ćete. Predsednik opštine Vrnjačka Banja je obišao radove na izgradnji balon hale u sportskom kompleksu u Vrnjicima. Pre svega se radi o balon hale za multifunkcionalne sportove. Prvenstvo će biti upotrebljeno za fudbal zato što i podloga sama koja će biti i ovde je veštačka trava. U Domu zdravlja dr. Nikola Džamić održano je drugo predavanje na temu zdravo materinstvo u okviru projekta Mere unapređenja populacione politike za trudnice i porodilje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. U okviru zajedničke inicijative Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Vrnjačka Banja dodeljeno 14 paketa podrške za zapošljavanje nezaposlenim licima u iznosu od po 300.000 dinara. Ekipa Vrta posetila je restoran Merak, koji se nalazi na magistralnom putu Vrnjačka Banja-Kruševac, u selu Štulac. Degustirali smo specijalitete kuće i doživjeli pravo gastronomsko uživanje. Bilijar klub Ordo čuvan je po povoljnim cenama i partijama bikada, šaha i bilijara. Za nekih 10 dana slavimo svoju prvu godišnjicu postojanja bilijar kluba. Do sad je, tako reći, bilo dobro. Dobro smo radili. Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović u pratnji direktora opštinske stambene agencije Branislava Bežanovića obišao je radove na izgradnji balon hale u sportskom kompleksu u Vrncima, kojima upravlja sportski centar Vrnjačka Banja. Đurović je istakao da iako se radi o osnovnim radovima na temeljima buduće investicije, planirano je da se u naredna 3 meseca završi izgradnja hale po svim evropskim standardima. Pre svega se radi o balon hale za multifunkcionalne sportove. Prvenstvo će biti upotrebljeno za fudbal zato što i podloga sama koja će biti i ovde je veštačka trava, ali ono što je možda karakteristično jeste da će balon sala imati skoro do 200 sedećih mesta, da će biti potpuno klimatizovana, da će imati i grejanje tokom zimskog perioda, što je danas najbitnije, pogotovo zbog pre svega velikog broja dece koje su u određenim školama, prvenstveno u fudbalu, ali i drugim sportovima, i oni su za vreme svojih treninga u prethodnom periodu koristili sportske sale koje su tada trebale da budu na neki način izdate komercijalno. Sada ih vraćamo u naše objekte, direktno namenjene za njih, i oni će imati ovde svoje treninge, pripreme, nadam se, i veliki broj turnira i utakmica, što i jeste po planu. Vrednost projekta izgradnje balon hale u Vrncima iznosi oko 75 miliona dinara. Pored glavnog objekta planiran je i aneks koji će sadržati 4 slačionice, kao i ugostiteljski objekat koji će služiti kao sportski lokal, pružajući posetiocima mogućnost da se opuste i uživaju u događajima. I očekivanje je da će ovi radovi biti završeni u narednih 3 meseca u potpunosti na ovom objektu, da će on biti pušten u funkciju. Ali pored tog objekta radi se i objekat terena sa veštačkom travom, to je iz naših leđa koji se nalazi ovde. On je u potpunosti pripremljen, radovi su izvedeni u visini skoro 30 miliona dinara. Čeka se dolazak veštačke podloge, odnosno dovoženje veštačke podloge od strane Fudbalskog saveza Srbije koji je partner sa nama u tom projektu, i po postavljanju veštačke podloge i obeležavanju linija ovaj teren će takođe biti pušten u funkciju. Ono što jeste cilj jeste da taj teren bude mesto budućih treninga, mesto budućih odigranja utakmica, ali i teren na kome ćemo moći da ponudimo mnogim klubovima koji su zainteresovani za boravak u Vrnjačkoj Banji i pripremu u Vrnjačkoj Banji. Do sada je to bio problem naći takav teren koji može da se koristi u momentima kada je kišan period. Taj teren će dati sve te mogućnosti. Tokom 2025. godine planirana je realizacija projekta izgradnje velikih tribina uz prvi teren. Projekat će obuhvatiti blizu 2000 sedećih mesta, koje će biti pokrivena uz slačionice i sve potrebne prostorije. I naravno u 2025. godini u planu će biti nastavak kupovine još jednog prostora koji je namenski plan generalne regulacije predviđen upravo za izgradnju terena, gde ćemo taj prostor kupiti i krenuti sve polako aktivnosti da pripremamo se za formiranje i planiranje trećeg terena. Ono što je izvesno u 2024. godini to jeste završetak balon sale, otpočinjanje radova na pomoćnom terenu i završetak velikog terena sa veštačkom travom. Izgradnja sportskih terena u Vrncima znatno će poboljšati sportski život i turizam u Vrnjačkoj Banji. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta.
U Domu zdravlja dr. Nikola Džamić održano je drugo predavanje na temu zdravo materinstvo u okviru projekta Mere unapređenja populacione politike za trudnice i porodilje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. I mi smo ih danas pozvali i, kažem, drugo je predavanje, već imamo svakako iskustva i sa reproduktivnim zdravljem u službi mladih, tako da danas ćemo govoriti o značaju same trudnoće, zatim periodu nakon porođaja i ono što ja uvek kada ja govorim i držim predavanje, uvek volim da zaista bude maksimalno učestvovanje i sa strane samih trudnica, odnosno porodilja, da imaju svoje pitanja, tako da smatraću tada uspešnim predavanjem. To je jedna odlična, da kažem, i tema i priča i jedna pohvala za našu opštinu Vrnjačka Banja. Meni kao ginekologu je posebno zadovoljstvo da uvek koju reč čuju od nas, na koje pitanje više imaju kada postavljaju neku dilemu. Mi smo tu za njih 24 sata, one to znaju, tako da, kažem, ovakvom jednom trendu ćemo nastaviti dalje. Zdravije ishrana trudnica, pripreme za porođaj i funkcionisanje majke nakon njega, pravilna nega i briga o novorođenčetu su neke od tema predavanja. Prva poseta patronažne sestre uvek je najduža i sve nedoumice i probleme koji roditelji imaju mogu rešiti razgovorom i uz njenu pomoć. Dojenje, kupanje i povijanje bebe lakše uz podršku koju sestre pružaju novopečenim majkama. Naše trudnice uvek treba da koje pitanje više imaju, a da se ne konsultuje Google. Znači uvek smo mi tu da damo onaj pravi odgovor, najčešće to nešto uvek nije opasno, ali da to nije opasno ipak kaže struka, složit ćete se sa mnom. Tako da značaj je jako važan da one čuju ako imaju pitanje vezano za porođaj, što je obično tako pred kraj same trudnoće i naravno period nakon kada dođu kući, tu su naše patronažne službe, znači koje ih redovno obilaze, patronaže i već one imaju odličan transfer i jednu pozitivnu priču kada je reč o našoj službi Doma zdravlja. Zahvaljujući predavanjima i savjetima doktora Doma zdravlja dr. Nikola Džamić, trudnicama i porodiljama olakšani su počeci materinstva. U okviru zajedničke inicijative Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Vrnjačka Banja danas je uručeno 14 bespovratnih subvencija nezaposlenim licima u iznosu od 300.000 dinara za pokretanje sopstvenih biznisa. Subvencije su dodeljene na osnovu javnog poziva. U toj analitici ljudi koji su se javili i koji su dobili grantove vidimo da je raznovrsna demografska struktura, pre svega ljudi koji su se javili, starosna struktura koja su se javili i ono što je jako bitno da su to ljudi koji su već u neku ruku ili završili te profesije ili su započeli, da kažem, svoj biznis u toj sferi i oblasti. Tako da je sad ovo stavljeno u istine okvire, podrška će ima svako doći da oni mogu da svoje poslove prošire, da ih pre svega održe, a samim tim i prošire. Vidim da ambicija postoji kod svakog pojedinca koji je na neki način danas dobio ovaj grant, što je za nas jako dobro. Osnova za dobijanje sredstava bio je dobar biznis plan, ali i posebne kategorije kao što su mesto stanovanja, pol ili starost. Kroz projekte Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja ukupno je dodeljena 31 subvencija tokom 2024. godine. Mi smo pravili i neku analitiku na osnovu profila koji su predloženi u samim biznis planovima, što nama daje neke jasne signale da li u dobrom pravcu se opština razvija, da li se za neke delatnosti stvaraju mogućnosti da mogu da se primene u Vrnjačkoj Banji i mi ćemo svakako to iskoristiti kao mogućnost u budućem razvoju i pravcu razvoja naše lokalne samouprave. Predsjednik Đurović kaže da će biti nastavljena saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i očekuje da sljedeće godine bude izdvojeno više sredstava i prijavljen veći broj učesnika koje će opština i Nacionalna služba za zapošljavanje podržati u pokretanju sopstvenog biznisa. Interesantne su delatnosti ovog puta, ja moram posebno da ukažem na to da je dosta proizvodnih delatnosti i to oni koji se odnose pre svega na radove u građevinarstvu, proizvodnju nameštaja, procesne opreme, proizvodnju i preradu hrane, ali nije zanemarljivo ni prisustvo uslužnog zanatstva, naročito kada su u pitanju osobe ženskog pola, frizeri, kozmetičari, proizvodnja hrane, domaća radinost. Interesantno postoji delatnost
delatnosti u oblasti intelektualnih usluga, kao što su advokatske kancelarije, zatim automehaničarske radnje i tako dalje. Tako da zaista ono što je primarno za opštinu Vrnjačka Banja, to je pre svega turizam i ugostiteljstvo, nijedna od ovih delatnosti direktno ne pripada toj oblasti, ali su značajna podrška privredi Vrnjačke Banje i veoma smo ponosni na to da je ovoliki broj lica sa evidencije nezaposlenih uz pomoć informativnih i edukativnih usluga se opredelio da ovaj način se zaposli i nama je konačan cilj da oni i opstanu u ovom poslu. Iz tog razloga unapred se govori o usluzi mentoringa, o međusobnoj saradnji preko Odeljenja za lokalni i ekonomski razvoj opštine Vrnjačka Banja, gde se početnici mogu informisati o povoljnim kreditima koje Ministarstvo privrede daje preko Fonda za razvoj i regionalne razvojne agencije Raškog i Moravičkog okruga. Jako je bitno da napomenemo da Nacionalna služba za zapošljavanje zadnjih godina je značajno digitalizovala svoje usluge, da su mnogi od ovih osnovni uslov, pored toga da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, bio je i obuka, put do uspešnog preduzetništva. Obuku smo od pretprošle godine počeli da radimo i online putem. Značajne obuke radimo online putem i deo lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Vrnjačkoj Banji to i zna i pohađa obuku za vođenje poslovnih knjiga i digitalni marketing, tako da i ovog puta koristim priliku da pozovem sva nezaposlena lica sa evidencije ili lica koja se ne nalaze na evidenciju da se prijave, da postoje mogućnosti da prekvalifikuju svoja zanimanja kao mogućnost da što pre dođu do posla. Dobitnici subvencija su u obavezi da obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji opštine i da izmiruju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci. Ovaj program predstavlja značajan korak ka podsticanju preduzetništva i smanjenju nezaposlenosti u lokalnoj zajednici. Za subvencije se prijavio zbog otvaranja advokatske kancelarije. Ove subvencije mi znače kao podrška za početak preduzetništva koje je samo po sebi jako teško. Subvencije bih opredelio za plaćanje nekih osnovnih troškova, opremanje kancelarijskog prostora i samo poslovanje. Otvaram agenciju za održavanje apartmana, stambenih objekta i poslovnih prostorija za održavanje. Već sam u tim nekim turističkim vodama i samo mi je ovo bila nadogradnja da nastavim dalje u mom poslu. Mnogo mi znači ove subvencije kao podrška, zato što je svaki početak težak. Prijavio sam se za subvencije, pošto je svaki početak težak, pa svaka pomoć je normalno dobrodošla na početku. Otvaram firmu, to jest agenciju za čišćenje i sa subvencijama bih kupio neke osnovne mašine i da osnovne potrebe da se zadovolje. Već tradicija postoji što se tiče moje delatnosti i planiramo unapređenje i svaka pomoć je dobrodošla. Nadam se da će da ide u tom pravcu u kojem smo planirali. Subvencije svakako znače. Prijavio se za delatnost. U pitanju su zaštitne ograde na našim putevima. Sigurnost im je svakako najbitnija na našim putevima, a sve ostalo i zarade i zapošljavanje, sve ostalo je dobro došlo što će blagovremeno i da se dešava. Predsjednik Đurović istakao je značaj podrške razvoju ekonomske samostalnosti i stvaranja novih radnih mesta i dodao da će opština nastaviti da pruža pomoć građanima u realizaciji poslovnih ideja. Vrnjačka radiotelevizija danas je došla u posetu u restoranu Merak, koji se nalazi na magistralnom putu Vrnjačka Banja Kruševac u selu Štulac. Za ovaj restoran kažu da je za prave meraklije, a mi vas sad vodimo da se sami uverimo da li je to tako. Krenite sa mnom. Dobrodošli u naš Bolje vas restoran. našli, hvala. Izvolite da vidite šta smo vam spremili danas. Hvala, Danice. Ekipa Vrta nestrpljivo je čekala da kuvar restorana Merak pripremi specijalitete kuće. Ponuda uvek prati sezonske namirnice, iako se mogu naći i jela koje su tu od otvaranja restorana. Danice, konačno je došlo vreme da probamo šta ste nam sve lepo spremili. Reci mi, šta se sve nalazi na ovoj bogatoj trpezi? Za početak tu je predjelo. Kao što smo već napomenuli, mi naše namirnice isključivo dobavljamo od domaćih lokalnih proizvođača. Tu je jedno novo zimsko jelo, dimljena butkica, koja se služi i sa domaćim krompirima. I tu je na meniju još sač, teleći, imamo i jagnjeći, on je u ponudi svakodnevno, znači svakog dana možete doći na vrući sveži sač.
Reci mi, Danica, šta ste pripremili za vaše već verne goste? Evo, za ovih 5 meseci koliko radite ste već stekli verne mušterije koji dolaze da pojedu kvalitetan obrok i obilan obrok. Šta ste to pripremili za ovaj zimski period? Pa u suštini, kao što sam napomenula, tu je ova dimljena butkica i odlučili smo da ubacimo muzički program vikendima, tako da bit ćete obavešteni i to je u suštini za sada to. Evo, ovaj period je pogodan za proslave, sad ljudi odlučuju već i razmišljaju gde će i za novu godinu i prednovogodišnje proslave. Da li vi nešto pripremate za njih koji će se odlučiti da proslave možda baš tu proslavu kod vas? Pa u suštini trenutno imamo prednovogodišnje proslave za firme, ali svakako mi radimo proslave do 50 mesta, tako da... Dobro, reci mi, tu je klasičan meni, to će biti klasično. Hladno predjelo, vruće predjelo. Što se tiče ovog prednovogodišnje proslave za firme, tu imamo poseban meni. Biće hladno predjelo, toplo predjelo, jela sa roštilja kao i dezert. Uključeni su naravno peciva i salata. Verovatno ko želi nešto malo bolje može da doplati, da to nije nikakav problem. Naravno, to nikad nije bio problem. Ništa, ja predlažem sad da krenemo sa ručkom, da probamo šta ste vi to nama sve lepo danas pripremili. Meni ovde deluje sve primamljivo. Ne znamo odakle da krenemo prvo, da li od predjela ili odmah glavno jelo pa predjelo. Ne znamo gde ćemo pre. Izvolite. Hvala. Mi smo degustirali specijalitete kuće i možemo da kažemo da smo doživeli pravo gastronomsko uživanje, kao i da je ukus i kvalitet porcije u restoranu Merak sasvim dovoljan da budete siti tokom celog dana. Zato pravac restoran Merak. Uz dobru atmosferu, piće i najbolju ekipu možete da se opustite u bilijar klubu Ordo. Mini turnir sa prijateljima, partija pikada, šaha ili domina u Beogradskoj 26 neizbežni su za dobar početak i kraj radne nedelje. Za 10 dana bilijar klub Ordo slavi... Slavimo svoju prvu godišnjicu postojanja bilijar kluba. Do sad je, tako reći, bilo dobro. Dobro smo radili. Malo nam je ta letnja sezona poremetila našu sezonu, ali očekujemo da će u ovoj sad predstojećoj zimskoj sezoni bilijar malo bolje i biti posećen i raditi i bit će tu i različitih novina. U kafiću u kom igra i uživanje u omiljenom piću ne idu jedno bez drugog, uskoro za sve ljubitelje bilijara bit će priređeni turniri, kao i... Turnirima u pikadu, malo nekog takmičenja u oblasti šaha, poznavanje šaha, da kažemo, tim igrama. I to je nešto na što i dalje skrećemo pažnju mladima da se ostave i manu kladionica i nekih drugih stvari, da dođu ovde i da kvalitetno provedu svoj dan, svoje veče sa prijateljima, drugarima uz, naravno, povoljno, da kažem, povoljnije cene nego kod ostalih u gradu, što bih rekao. Koliko je cena jedne partije, ne znam, šaha, bilijara, pikada? Šah je besplatan, od uvek je i bio. Imamo pored šaha i domine, zaboravio sam da napomenem. Partija pikada je 50 dinara, to je jedna partija za dvoje, a dok je bilijar se ceni 10 dinara minut. Tako da nevažan je broj učesnika u bilijaru, tako da po toj nekoj ceni što na kraju izađe 600 dinara sat vremena igranja bilijara. Cene su prilagođene za svačiji džep, od kafa, sokova do alkoholnih napitaka. Radno vreme bilijar kluba je od 8 časova do ponoći, subotom i nedeljom od 9 do ponoći. Na pitanje da li ovakav spoj zabave i opuštanja treba da se proširi u Vrnjačkoj banji, Vladimir kaže: Možda za nas ne bi to bilo dobro da se otvori još nešto ovako slično, ali bi sigurno, mislim da Vrnjačka banja ima potrebu za povećanjem ponude, za možda tim nekim bowling centrom, za centrom gde se može odigrati neka partija stonog fudbala, stoni tenisa. Mislim da je to, da kažem, nešto što bi trebala
Banja sama po sebi da razmišlja i da poveća tu ponudu što se tiče zime. Eto da kažem, vidimo i sami što se tiče leta i letnjih igara ima na izobilju. Ima toliko sadržaja za leto da stvarno ne znaju gosti gde će pre otići. Eto, malo zima nam je, da kažem, uštipnuta, eto, ali nadam se da će možda uz ovu neku gondolu koja bude bila postavljena i otvaranje te, da kažem, planine Goč i sređivanje staza, verujem da će onda Vrnjačka Banja stvarno da se pozicionira na jedan veći i viši nivo. Oprobajte se i izazovite drugare na partiju pikada ili bilijara u bilijar klubu Ordo. Sponzor vremenske prognoze, butik kože i krzna Tref, Vrnjačka Banja. Vremenska prognoza. U Srbiji veći deo dana vedro, uveče na severu i zapadu na oblačenje koje donosi kišu. Sa Mediterana će stizati malo topliji vazduh. Ipak jutro hladno, na jugoistoku i slab prizemni mraz. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U četvrtak očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna od 14 na severozapadu do 25 stepeni na jugu. U Vrnjačkoj Banji oblačno i vetrovito. Noć će doneti padavine, ali temperatura biće u porastu. Najniža temperatura 16, najviša dnevna 25 stepeni. U petak pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Lokalno se očekuje veća količina padavina. Vetar slab i umeren, na severu severni i severozapadni. Najniža temperatura 16, a najviše 14 na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku. U Vrnjačkoj Banji lokalni pljuskovi uz jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 21 stepen. Prvog dana vikenda pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a intenzivnije padavine očekuju se samo ujutru na jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. U večerašnjoj promenadi gledali ste. Predsednik opštine Vrnjačka Banja je obišao radove na izgradnji balon hale u sportskom kompleksu u Vrnjicima. Pre svega se radi o balon hale za multifunkcionalne sportove. Prvenstvo će biti upotrebljeno za fudbal, zato što i podloga sama koja će biti i ovde je veštačka trava. U Domu zdravlja dr. Nikola Džamić održano je drugo predavanje na temu zdravo materinstvo u okviru projekta Mere unapređenja populacione politike za trudnice i porodilje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. U okviru zajedničke inicijative Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Vrnjačka Banja dodeljeno 14 paketa podrške za zapošljavanje nezaposlenim licima u iznosu od po 300.000 dinara. Ekipa Vrta posetila je restoran Merak, koji se nalazi na magistralnom putu Vrnjačka Banja-Kruševac, u selu Štulac. Degustirali smo specijalitete kuće i doživjeli pravo gastronomsko uživanje. Bilijar klub Ordo čuvan je po povoljnim cenama i partijama pikada, šaha i bilijara. Za nekih 10 dana slavimo svoju prvu godišnjicu postojanja bilijar kluba. Do sad je, tako reći, bilo dobro. Dobro smo radili.